Oriya ha TV West nakushemerwa munonga ha program reba hindugire debate komujune kandi natwara umugisha erizobo gwo kutayayo munsi erikwetwa Kirebe yo B jineshangu muri Nsika omuri Mpumude omuri Kabura district ne yari Antonde natayayiro omukazi omweziriki omukazi w'omutindo kandi retired politician nayetwa Mbabazi Jane Katakanya omuntu ogu n'ebintu bingi munonga ebyakozire kandi n'omwe mu bantu nanabaretire district yari Antonde yabaho so embozi ye nimpango n'embozi nungi munonga n'embozi y'obweziriki kandi n'omukazi enkwatangabo so leka mwakiriraho bitu nyenda kumanyisa iwo watwegetaho umurundi gwo kubanza ngo program reba hindugire neberiho buri so bari Sunday shine zikiro ejegarwa muri wa kabiri shamukaga guhangwa mbwenu a program ejo twantaye abantu nkaba namwene kamwakire nakushemerwa ha program reba hindugire nyana kiramukazi twenzire ngo tutandikire honke zanshemereza twenda kumanya izina rya ombwijwire obumwenta abana artera honkensi bompora owanyu ninkahi nabazire bawe nabari nyowe amazina ganje nibanyeta Jane Mbabazi Katakanya aza Katakanya nerya my late husband konkeri yanje ri mawe na tata banyesire ni Mbabazi Jane abo nubo bahabo bakwesireri izina abazire banje bakabari kabari tata kafa na mawe yafa mwentinchi neho muzire nomwe konka tata karyo muburizi wenjiri buzima karyo wishemwe aba revival wabamanya babo nambwe mawe yako kuyabira ni warugire kufa by the wamazira hati nkatuyazi kuyabira kweshongorera keshongoro ka revival ayayaya uje tumwe no Yesu yataha ubushobwa revival bukabwine specific bakabine specific songs ninga nizaburije zo muzaburi bakabine nebyeshongoro ebiri creative babire behangiraho na nibyo mu Bible babihindura batama amazina ebigambo byabo batagurira no kutagurira iki kiga cyakati masima naha myaka yabo kurabere na kitagurira mawafira ine myaka 9 nejo nebiri konka katarimwa kuza mu cyaki masima atambura kandi cyakere hare konka making ashongu yaza kushaba tata we wamazire myaka nkikumafire so bakamba betabaye tata bakana mwita Zabroni mbura nomwe kandi mama bakana mwita Ednas Joy mbura nomwe owanyu ahakaro origin yetu tukani turuzarwa nywe ninzarwa omu district ya Kabare omwishaza byandorwa owa Bahati uramuhurire Bahati niwe MP wetu umugombura ya Rubaya ibambi all right omukokori umwana wakangahe nganje wizara rya kana hagira bakora ataninga waba first born wita karyo mojo kana bamweta Reverend David Twinamasko konka kafana wakafarastia but one then hakurataho mushi hakurataho mojo nabona kutaho then nakuratwa abandi bana munda yamaho twaturya abana 10 konka bingi twanka kabatwara yabatwara bakuzire bamwe bakuzire abandi bakiri bato hatusigire habishaba banabonka tumwene mnyanya ukimwe weno cyo abani 12 haraba 12 abicu twaturya bikimwenda abojo barya abojo bashatu bona bakafa tinyine biological brother wanje wundi kugira ngo aroho shana aba step aba anko banje ku munyanya zogo witu Reverend Twinamasko kuyafire nyowe nko muntu nagezaho kuronda munyanya zora zo mwanya gwe namutunga nambwe nari bunyoroku bamwita Edward Bataringaya akaryo washwento washwento kwa kana kundana na tata munonga agandi kandondo umwana ogu abene we yazo mu mwanya gwa munyanyazi
n'amazima umuntu utaziriwe nawe naba munyanyoko kungata kwingana nangwa no bwo kubirozirwe nawe buri umuntu ayi no mwanya gwe exactly no bunako baninzarwa niwe ebindi ukora to kubikora niwe byo ukora tinka bikora buri omwe no mwanya gwe mukakonka somehow surviving so mwene wagira ngo ekekeri yababuruzi benjiri ba revival hati mu mwakura muta ebyentasi yabikambishaki kayanyo keri tamwa tata karyo muburuzi we kanisa munonga hati ninja nimuyabe yakasente kandi baryo bari kwinga abakiga nkuko kumanya bahinga obusente buyabira ihamo nibwo bwatushomese kunkamba kigaba habayo mukigawo munafu barimo nyobora mukigawo nkureba kara hard working barimo batakwenda gukora bari kwenda ngubarira koya really baryo. That's interesting. Hate mawe ninyijuka mawa kagiro umwenda gweye gumwe guyabashomesa sande nanogo kusibamo emyenda ebiri mu buramu bwe ariko yenda ngutushome kandi yenda kugambira ubwirobwe ababurizi benjiri nibo bashomesa abana namwe nukawaza kabari ruciga yono kagiye torura abana bababurizi nibo bari kukira kushoma nibo bari kukizira yo kushoma kabaho kita revival je kuyizire bahuguka bamanya ngo kushoma necenci nico muhendo hati bakijumbera batushomeza namwe ninyowe nkapiwa nutinda gishomire kayishomero katandika hamya kankenga hi nkandi muto munonga turi kushoma mu church school obukozirwe mwaka ki nkazarwa nkaga 1960 okay 1962 mukwezi kwa kana ebirabiri na bino abo kwaba sono ingana na independence ya Uganda ninjera abo kwaba abazire bitu abo kushoma no kuburire njiri bakabanza kubashomese binte ibyo ngo babike records z'abana babo so kuna batata bagumane babimanya hata ukunagira tushoma mu cyaci a e i o u two tubirugaho tushomeze ebipande tubimanya hati kunagiye kuzo mu shomero nagabwa ndikafuro bantu mupitu okay nagumeza mu washoma mu shomero ki nkashomera Rubaya primary school P7 kagihereza Karujanga primary school St Michael's Karujanga primary school obwe tata niyo yabiye nashomesa Karujanga Church of Uganda okay aryo muburzwe kanisa yoryo mwejo mushomerere kanisa nabo manya bakaba baha transfer mwana agenda na family ye yerere kanisa twakira rero batendereza rero bakora omukam emirimo ikorwa yo ryari kandi mukatukata gikorera hakanisa aho tata kushomesa ekibanja tusiga yokwe mukizagaruka mushanga cyasireki kandi tugaruka yo ryari manya aho kutwarwa Karujanga twaza handi kutwarwa handi twaza handi kwisiyo bya leta yaringire tukazomuka ye ahashayo kuri retiringa yashangiye kana kijibasa kugere biyayikorraho life kabeshaki omubahereza barahanga mbwiro mwene kegumire konka ruhanga nembabaza ruhanga akabi barabyamo mwishika twashomere so washoma P7 najiheza kuna hizi P7 nazo mu secondary secondary shomera Kampala old Kampala secondary school amashomero Kampala waza yota twatugenda na bus tumarebiro biro mu wahamanyota nyino munyabuzaro wantwira campus yayo all right naikayo of course wa mareta muno nogumano yeta twara mukamarebiro biro muhanda orugudo ruri rubi ebina birye bina kandi bagira ngo uruguto rwa kabare mbarara Kampala rukakorwa kari 62 rukarwara kunjukire rwarafire rwaragiye ziremu nebina buzima koransi erya kanya karakwingana busha kace twine na turyo mu wabura obo turyo mu secondary turujimu ya mini esento kozi jwara nkojire padi wanji ngwatazi kwaka uzikomu mukatambara uze padinga
ugenda zagenda ishomero hakata kagirebe by'amasimu umuntu utwara school fees aha ningane bazikohereza hasimu n'ingamba zitom bank uko zitwara cash orga kabare mpaka Kampala na school fees abashumana batera za basi na bacheckinga ko ngaronga katurabyamu kunahirize siniya hariho bwo kwishiko bw'abashuma babatahirira umunono kagumwe muri yo basi nkukishika ukahona tindakirebire cyo buzima tindakirebire cyo hate biro mu muhanda base kera arankaye kera negenda imwe shimu muryaryari achete mwina ka pocket money temwe tumwaye ihembo mushaho kandi hakatariho birungi nkebe biri ndikura abana bane babasibira za shumbusha ni babasibira ki bikabutariho hato wirwanya kariho ki kariho bwandazi ubundazi nibwo bwabi inco cabikiri komoni ugura mandazi ga ugatumuka vera ukwata intanda yawe kesi yawe nakafarasi kawe ugenda noriyaho ekiro umubyamira mu mbasi ukiza ku Kampala amaguru gabanga shaki gazimba bo mushitami utakunanga kandi abo za basi zikaza UTC zikaza UTC zitarye za coach naziha UTC ekere comfortable ninga za coach nzishita anyway during our time just cause comfortable hauko tukataka bwene cyo kugira ki cyo comparinga naco ugendo shitami zo mbasi kandi juka ni first time waje no mbasa mu rugo kubanza ko mwana we cyaro by then 62 za mawe za 70s basa nujya ngo kikakiri ko no mwana kugiye no mbasi nyekiriza tumureho ntugaruka Koroka humuro tshiriya program reba hindukire kandi yongera kutangira iyo watwegita here kikeji yebari mnonga kuija umugenyi wetu no retired politician umuntu wakozire cyango ahakurebeka ngo district ya Lyantonde yabaho so naye tomchara Jane Katakanya reka tugumse muna experience yawe yo kubanza umbase kashaki no chika nkamanyirire kugenda mu motoka tikiranti nisabo kwanka ubu my father yabire na burire njiri tukatugenda mu motoka tuya tuti tikirankangire munonga konka long journey niyo yankangire nkantaka travelingaga urugendo ruringo nkorwe so old Kampala wahashome imyaka ingahe ena kuwarga yo waza hi naza nkumba college of pharmacy by then nashoma bwa secretary ahabwinshi washomero bwa secretary neco kubanza nkanti ne school fees nyinje ziri kumara tatakaye nabana binja buyeme nashomesa hatwashotikatinga ngo buri muntu atunge wenki akasente ka chance ko kushoma kamangu nashoma bwa secretary after 2 years nintunga karimo basi ko nahereze kushoma natunga karimo wakatunga hi kabare TTC by bwekere TTC hati azo erizoba nogeta NTC kakoreyo myaka wani gumwe kakoreyo mwaka gumwe naga district ya advertising emirimo na applyinga natunga yakarmo nazo mu administration waza mukachi waza gukora nkaki secretary waba secretary turukoza za typewriter twatine rugahariye za computer maze za laptop bihebyo twatwine za typewriter honda buryo mwena kahura nkantera machine wergaho omukire karkwinga nabushije oshozo rupapuro mazima uzahariye cyo obwiro mukamukosa za stencils tkoza stencil na za exactly za stencil cheza ku stencilinga waka yawe ojito mu machine oduplicatinga oyihamu waka eyo wakora otwarwamba kama bawe badaho stamp banzo mu TTC byo nabini nkora za testa z'abana ebiki utayipinga buzima butaka bukuka bitate bantu bintu bikaba simplified mazima timwakine mirimo bana banje mu mbere tero mazima mushashe migongo mushashe bifuba amaguru oshasha kushita mu mugongo
konke mshahara gwa secretary kangu ingana ki kazi gesente nje mitwaro bane kanta kizishwa ona yo kana iketano konka atiri soko ijobonire buri zoba oyesi utingoro zo office otandikiraho kandi yo mwishoro ko yakunda ndi smart habo ko bakaba bicomesa secretary ushimye kuba smart clean yes welcoming time management kutaho mutwe kugira ngo tuwacererwa mu rumo bakama bawukora imirimo bonire clean ureke gukora ibyo biridate aho nho natandikire gukora imirimo yanje ejo kazo mu office wakora mu myaka engahi timinji ngakora mu myaka nk'etano aho naho nabuganira umwami wanje imyaka 5 imyaka 5 kandi minji orukutura hi owanyu orukwepangisiza kandi impangisa imyaka 5 mu office nayo terinji abo kwa mutiti sinkakora mu mwaka gumwe narugamo nazo mu administration nakora mu myaka 5 hato umwami wa mushangahi yakushangahi hati nyankani nkora kabare ruguruba waragireyo hato umwami wanje akanakorera mu aine company yabire nakora nayo kigeza African Wholesale no yabira rya accountant wabo hateje kane kore biki kigeza African Wholesale company kane kore ibintu bingi n'abashubuzi aba business eka chairman wa yakari kanone batuma ubura muhurireho so no yabira rya accountant wabo akanakora mu private sector hate yabe narara aka nkibanindu gakora nkibaninza gukora turabanaho tuti we nazo kunye ninzoko ninja niho yankundire burukasheshe hati one time kutwa turyaho nora twatwineza landlines zisimu anderira hasimu atyo nyebuzo gumuntu yamanyata iyo shoryo atinde nanga atinjira kubuga no mugasheshe atatso mwazi watubuganira kefu atunyo mukacayi hogo umuntu rwumira mutunye kacayi katamanye obwiro ko tine boyfriend nkani mbatina one being omwana wo muvurizi kana batijya kugira boyfriend ni kibi no moja kwandikira nk'akabaruha by then bakaba hatwandikira baruha otina utumoto utakwenda kuntweka ati kuna isire ati nakuzira of course kana nakuzira by then njiro mwishi munywana wanje mugame ati mwana we ndaroboy tariyo nanterera mutize kunywa kaca imukefu tugenda nitumurebe otyo mugenda bishye babiri umwazi bayetomwe hagenda babiri inshongeje kerieta kandi no bunyacyaro twaturi muno tukiri muno bunyacyaro nibirebi no shana bigubirho hariho bw'umuja rkweta nko mushiki kumutwara auto umushicayija nka bana batanu kandi obayito muntu hata kinkora mushi tugenda nawe umuja tumushangayikireho atwakacayi tunywa hande kindi twantunywa cyayi sta hatwihawo communication yatandikiraho muri communicating amtamuguma arandline ninga the way tukivuga no muhanda twakura natuganiraho ko byabirebire yija yakugambira ryari ngo nakukunda naenda kukora mukazo yija yangambira that was 82 atukaninyenda kushwera bonshwera ko bomunyankore kambo mukiga abanyankore bashwera no akari yo munyankore agire kabari kukora kunka exactly tinye kandi yo mukiga bashabashe kiga bashwerana n'abanyankore okota kakirebaga obwirobwe bikabira ubyo kujya ngo ushwerwa bakiga banyu shwerwa abanyankore banyu nkebyo ebyo abantu kwahuro mu nganda kwahuro munki mbihunamo njesa biha agency nana nebiri that was 82 what very 81 tukatandika 81 byaba serious 82 ati ninyenda kuzowanya abetu ntina manyangu baza kwanga umunyankore njya ntibishi
kamvaga agabwanyine munywano we wabire naza kumwebembera aryo mukiga banto mu mood yo kwikiriza konka shubwo munyankore bakamba mwanjira ki I don't know bikabirye byaba mu binemize babigambaho ibitawe byota kubasa mbweno yes ati nijanu abo mukamba tumaho ntabirebe nebi mwe nabagenyi hargahenta nabojo nibenda kushwera hey timbagiramo nkanyine my sister ari kushoma mutiti so bushomesa aza mugambira ngo atija kubagambira kuno munyankora bihonami tugenda nyangenda before bagure ibintu batwireyo genda ina nakasente kiyabatwarire twika cyangwa umukaba tutegereze batutekeye biki nangwa tata amarwa ganga bia bakatwara na zabia bakareta na zabia unabenta kumanya ahubwo nkagenda ntakumanya cyo baganda kureta bia zaguma mu motoka tata yangu eta kuzenda namwe bakija bari kuzinywa bari kurugayo muka bakabagenzera abantu nkabangaye bakabarabana basi twargayo twargireyo ishwana kujya mutwana tukora aza during that time tingumanya oba nedini oba nenchi tingumanya kibabi bafa ngo umuntu otine marriage certificate tashemerere gukora mu administration okay yes tuje twaba first bugitwa nahabo wanje konkano itaga marriage certificate ocho butajine umuntu mugugira ki guremo twara kajenyi kitu kache kachimpo hoze tina n'abantu binje bakayikireho konka tugaitwa kahi owadisi tumaragire mu kanisa tuzowadisi omugurusu wawe yakitwarata taracangira bo kwa bakamuhibiya binayenda akana kata kwenda gukora bujenyi okay twazowadisi twagitwa natunga marriage certificate yanje Jokeri miaka ya chinana that was 82 okay chinana ni ibiri kwa okay ochiriya ha program eji konkanchiriza twanze twahumuraho tugaruka yabare kuboro tushiriya ha program reba hindugire kubebereho burizo buri ya Sunday shayina zekiro kije kagaruka muri wa kabiri mukaga guhangwe kandi ha program eje hiturukta isamantu bataro bamwe na bamwe abantabine barabire mune barebire kandi mbozi yabo tukageresha twajego erizoba no mucyara umwezi rishomwe kambi enkwatabuta kandi akiriyo nayinjira kutugambira bigambo byo bwenje katukomeze nawo so bwanyuma yo kutungeka habaho nagirenda naguma ninkora wagumayo kabare nawariyo hati banyi yije yanjira ati no mama cyara nti atawaza kuzumuka kugira ki atekibasha cyanye nziza kufa ati ninyendo tayi chayangu hachitecho chayangu hachitaro shonga obati mai okweri kwa affectinga nachitambeho banjireke afo kujitugambira turebe ako batutara kujengogereche takujumanya hati banyi akagawe yarashwira umukazi uyabata kwenda munjirenta omanyi kandi batini yasigaha abana kandi babere bawedinjire batawedinjire okay basigaho abana ari kwenda munyije ngo menake n'abana obarebere bakabari bangahi bakabari batano kabari barbinji umwana umwe wakayamuresereho kabari yashomera yo nakabari konkati yamukwanjura ngo n'umwana yamungamira ngo n'umwana we tinakifabona wamanga ino mwana burijo bazara abana so nico cyamugemire ngirenta ndekoro muri mu ntari andi ndindi naika narekura banywani banje nakora consultations muri banywani banje yamukazo abandi niturondaho kuzatuburire iyo ngutokwenda kuzayo aho nto nizire ryantonde kabura pumude sika kirebe
okota kija yoga nkanizire ndi kuzika mazara konka kwija officially nkija nyizire kimwe kuwahika kuno yawashanga ntashaki otwiro ry'omukazi wa ofisi kumara emyaka erikurenga 6 buri zoba no yumukanoza kukora hati oriyo no yumukanoza mu kishaka cya Lyantonde kabanza na hatina nkanye nzire no kudivorcinga wano nkani ncyenda gukora kandi watakwenda ngirenta kandi atakwenda ukore abazaire banje nabo batakwenda ngundeke gukora konka nazabona yebuzo muheru gwanje gurabaguha kanabwe no mushayantira mu kibanja habwe nkitakuze mwazirena nabana kanye nakana kamwe first born hati nikiriza namuha condition ubu already nahirize no kumangwa kayine yoki omukachara najya nti mwene mwami nikiriza kuzo mucyaro konko no condition one ninyenda nakuruga onkorera shopping y'ebintu byanje byona ebyo rukumango mukazi tine kintu kindi kwenda kwata cyo mucyaro ekitari cyanje yabikora nisho nasa obwe muka ejenje niyo mwabe mwine karakajuka ki kakari kakaryo mboys kutoma hata kajako na kazamu ebintu mwabishoza ebyo washangira motoka ani mwese bo washangira munjo ukashanga atine kirumu no bo wasetinje condition still akana zagabwa because rako mukama wabya ka yabera bitwire okay hata neja ningira ko turugeho tuzahabindi neja ho nadishiraha nabo mukazo ruko yakunda kandi nakunda gukora naje tumana icyo mucyaro tinkwija kwetenga ninga nkunze kushaka kuno nkashanga y'abantu tabari kushaka bari kuronda hari entoche entoche zikaziriyo konka makaga kakiri make by then abantu batakakanyire benshi nashanga abantu bakushaka ore umuntu yijate ninyende cyo kurya tinyine cyo kurarira ntacino yenda atkoro inakahunga mpayo kiri ibiri nkwinjire like that okay hate nakozire nkangura obuhunga amashahunga taho hati mpinjisa abantu bampinjira maso wano mbuzo tokohingo pinge binyobwa nkampinge binyobwa sharesha uzanje zitarya hasi ya 10 ze binyobwa konka ziri kuguzira kishe esheko ensha ojiguza bishibo mutware bireka ninge 3 rwa shawu ya hatari kugura konka kasente konka kazigira mu gasho Raifu natandika kugikunda ya cyaro nagishemererwamo okay nija nagirenda y'abarongo second born yankora kubi atana ababisha bunakoreka ba second born ni bo murongo rongo nabazara bakura kubahikize wano ya barwara mizozi omwe yagirata yaguruka omurutaro rwa kinana ngahi netano omwe nambwe no murongo wanje turamuzikire kuno tukamuzika kabari mukamuhungire urutaro rukayo tikujya nkanturira hakimwe permanently okay nkanza yo kureba umwami wanje wakaguma kabari nakora iwoko okijaha we yaguma kabari waguma naija nanye mwenjiranta nzayo okay hato murongo umwe niyo twamuzikire owitu niyo twamutwire okay hati kutwahereze aho rutaro rwa His Excellency Museveni ari kuza kuba president nkandyaho okay aho ni munagirire ndayo mwishi wanje third born no mwishi nawe nkamuzarira nkanzarira kabari kunabimbaza kuzara ahabwirwaro ninga habo kumanyensi okay echo kubanza nkaguma ninye kunda nko muntu ko kunakugambira ntakwenda kubona kuzara ndi hari no musheija ntayikire marwaro marungi kunu hakata ariyo namashomero nabana banje bona by the way bakashomera kabari kunu yakata ariyo amashomero agakukira ubwingi bakabashomera mu bikukuru nkahi hati life ejo ndi kurebeta kunshemeza hati nkiza kuzara nzakabari nzarirayo
ugaruka n'umwana ngaruka n'umwana twija 89 obwe 86 naza naba chairperson w'abacyara begombora ya Mpumudi aha LC3 okay chairperson wahagomborora w'abacyara naza hakachiko ka LC3 hata hu politics nho nazitandi teirere menshi amani kumpeza cyane washanga abantu bakwakira bata bankunda abo kubegenensi ya Buganda kandi we oriyo mukiga uyizire kunuye ushubirwa munyankore abantu bakwakira bata wana abantu bakani bankunda kurugiro kuko nagambira ko nabiye nimba yambane mbashakisani mba bamwete bona of course hati owarugaho wanje akugamba tabana uriyo mukazi no mukazi murungi kwebyo kwesimba byagiriho ntubantu mwe nyenda karurungwangu ntukako ntakagire hari twatwinomekeze buco cyo butashoma abacyara bakaba barimo ababiye bari kubasa kubikora konka think banyo bakaba tine interest binji bakaba batine interest ninga bakaba barahari ubwiro bwe district ya Nyakaberye rakayi ekeri rakayi konke byahagomborora agomborora bwe ekeri nkahi ebyaho mwarabayo Mpumude tumwarabayo Mpumude uko nihihi konka nkampatambuze bigeri nzayo tihi omukuronda karuru shinaboko tamburuzo mbantu ningo bwe byo LC3 ndakaronzire twatukarondera hagomborora izoba riye kutera karuru abantu bakaho bakora campaign no muri yaba abija zakaruru ngwangu twakuhereza life ka very good very good then cinana na mwenda hono naza kwishira aho natahire jo mu politics muntu no mukazo kwesimba ishaza muntu no mucyara barondo mucyara ohereze siniafu bakaba takuranje ngo ohereze siniafu konka tukandi tumanyitwe ngo ushomireho niho ni waraze mu politics ngucana murone mukakatakanya ngani watagomborora abashaba ibanyi yayanga ata politics tinkuzenda yayanjirachi takuzikunda hati abantu bavuga bazapiki abuna binkora nabagomborora bija bamureba mutwakweshengereza mutoreko mukazi akaza mu politics nango wakize kumugonza no mushaba kandi ni bamwe na hatachiro bamwe taberi bashija na rugarya kayurahina no mucyara Kenyanjogwe niwe yizira kandi munywana wibanye munonga yamujatenosi atanakweshengereza atireko mukazi mukazi wanje tingwa ndaze mu politics baze kumusinga nze kwaza shware biki mukazi nzakumaka ruruta kusinga namwe nubambe ninye bazaberi bashija niwe yanteiro mu politics za kabura mu kucira majento banamo mwanto mu politics abakazi bitawuniginye kandi ntakubabasa nyo mukazi wo mucyaro muno manyi wacho rakorente nguyo baja umwegambeho iwo jote ndio mukazi wa cyaro yo mukazi omufumbo full stop gamba no koshomere okomaho tegote nkanta kubimanya je nanyi tuzahishaza tubanza twaronda MP wetu umugenzi rutemba arabamu nawakayi nabanda buyabeye simbire nabo nzaho nondijo mucyara abantu bamweta Flavia Mpirirwe natura ryantonde nawakaryo mukaza shomireho aherze kakozireho nakora no mu ayino za banka ziyabiye nakora maho twesimba ntina ntetema ntitinkwe simba no mukazi wa ryantonde munamusinga ngumuzarunyirije umwe yabanze mwegambe ho twegambaho tweza otetemere wena batere ngaro shanguranga yashuma mburu umutima gwahama nkonka abantu noshani benda kumpaka ruru twashabanye matinkushwara nkani ndagatege cyo kushwara conka ngukare umwesimbi ngazo mutarebe nyuma ngaza kure nyuma yanje urukusha ngo nente niziza kweshera masima ngwa ababe barye nyuma ngwaso hame ngwamusingire
nkatunga ubururi gana 3 n'ubu wow oriya yatunga 3 n'ubu urabenje musingire munonga oburirigana bwona igana 32 oyatunga 32 iyo kamusingise igana obururi igana twaheza twaza Lyantonde twariya Cyamushana twaheza twagisigaza kuza kurahira ha district twaza yo district rya Nanka Rakaye ekeri hari obu Lyantonde by then ekeri sub district twayikirira Rakaye of course twaza mu kanso twaguma tuzo mu kanso obu Rakaye ekeri hihetana na kunu mama mukamugenda muta it was very far kuruga hano tine mukahampa mukasheshe naza Lyantonde akigereshe twatugenda no piki bumwe no bumotoka kariho umushinja ine wabene moto konka tukatukira kugenda na piki no umwe ababiye bino bwa piki bwa kwinkwi nibo babe tutwara kako kushitamo kibuno kikasya nabwa bajaji by then nibo bwabandizeho kwata umuhanda gwanjye nza Lyantonde manyana na bagenzi banje tupangise motoka etutwara tuikarakayi tuzo mu kanso yitu mutense tutise hataho kuyakinana na mwenda kwisi ya 82 nkani representing ishaza 82 ngo mukazi witu tumwenda 82 kandi 92 sorry 92 ngo mukazi witu nitumwenda hatabishaza barundo ndisho ito witu naza kuturepresenting irisha yegomborora bakani benda bakansara babiri baronda n'umugenzi kamunana bano ona shi eje kabere promotion ninga demotion byana bikani bishwana abo kuba ijuko inishaza ryona kuritambura muri ryo mukazi kurondo ubururu mwishaza ryona ati wazagomborora kandi you will get the same allowance tarho additional allowance yo kugira ngo kano ngo ryo wahishaza ryahishaza hataho 92 sorry najwekera egomborora nyowe no mugenzi kamunana uramukurireho ko twabiyetsa district Rakaye mwachikora kumara bwire burukwengana cyecho bwinji haboko nkaza tina kujya nkaza cyana na mwenda 92 nagarukayo 96 nagarukayo 2000 nagumwe exactly nibwo ntaragarukiriyo haba huki bansinga hagira umuntu ije yakwesimba yakurabya hegari yansinga ijuka twina amagomborora abiri abacyari yitwa tujwekera amagomborora abiri kandi njwekera mpumude na kariro hataba kariro nabo bagira ngo mukaza herize munonga mukaturonde no witu barondo wo wabo yije yagira ki yansinga 2006 yabirgamo ngujeni witu rugayo nagaruka aho no twatandikire ki cyo kuronda Lyantonde konka ntakagire na hareke naguruka ki ntakugandira 1996 cyenda na mukaga kutwagire Rakaye aho no izire program ndije kugira ngo baronde ba speaker baronde na ba deputy speaker hati bampereza ubwa deputy speaker kandi bukabura akasharo bwe speaker na deputy speaker bakabatunga umushara gwa government burukwezi aho watandika kubaji monuments zitu zikaza takwingana neza ba kansara abandi konka tine za allowance zamani konkaho aho 96 natandika kugira challenges zabana abana bakurata bato bazo mu masiniya batandika kuza kushoma first born wanje yazo mu secondary
kigeze high school second born nawe mukuratire hati nabo we owa school fees konko mwami nakikora ekyo nakiguruka nakyo tinaivuka kukigambira 93 ukwezi kw'ikumi 2014 mushaija yafa oh dear 93 nuibanye yafire yija izuru mukomurivu kuyahikiraha abo no yaferire kitararire tinka kujya munimanye cya Misiri abo kakagumunjuye hati na abana bakiri bato abana mukamwasi yabangaye nganye n'abana banje batanu abo kwa buri mkanzara urukunkumure buri mwezi buri mwaka akansiganya n'abana batanu abiyo bojo bashatu nabishiki babiri aza natobana abana hatobwire bwa school fees bwakora uwenga natobana abana nahinga nkampinsa pinge bihimba pinge bichori mpinga chikura ngo natunga ki school fees nakarawe nza kunabinjira nta ntunga tabana bije bazo mu secondary nacho cyaba cyarenje kwayo konka nafukamo ubu nkanta kajunirwe konka nkanshaba n'amajuga kutuka najya ntona rahanga uko isiriba nyitko nanyudije kunyita tkonka toreka abana banje bakanza bakura tkaninti n'abana banje kuza gukora ubwa yaya bataka kuziri manyowe harufu bari kusibura urufu bakemerera abana babagaba munci ryo mukazi muto kundende kwenda kuza kushwerwa ngaruko witu nze kushwerwa abana bazize mu banyabuzari okay kashitama nakiteka nkoko manyamagezi go muntu nyina runyiriro ryo mu Bible nurukira kunkwasa munonga ryo mu mfume shura yikumenina nagira ngo mukazi wo bwenge wena ayombekekaye kandi umukazi wo mushema agishenyera burizoba nkandi ushoma ndonda makuru gacho Kigali kumanyisa mwana kushenyeka yanje hebe wakatakanya hebe nowe aza navumiriye baretaho urukiko abanyabuzari ngo utahishiwe ko bagize ngo narafuta tata yaje ati umaya kumba nabonese zo mwana itaka ndine mwana wanje mumpe mutware atkana abana be nagenda nabo hari abari abo bagira ki bayanga akaba bakaba takwenda abana bagenda atanashtamana abana banje ndiya kubi njwara kubi konkanya ndabana banje ngo bagire ki ngo bashome nyine mukari yakutwashangira abantu bakunu batagizire ki akoye batini batashomere kuno akatari amashomero menji abashomere bana n'abana bo kushoma tutanje kubatunga mu 12 kandi hatwi n'abana bashomero muri kabura benje munonga okay we have so many graduates tubina abana babine degrees zabo abazire bakaba serious bashoma nashomesa abana abantu banyebuza ngona umukazi we fees naziye kumbe nkandi yamabanje mu mabanka nzo kunyayo miliyoni zinga yanshomesa abana ngaruka zo mu ndijo banka nshashuraha ejo challenge bana ntumu umuntu tine bwenje to kugikora abo kwanye kikankorera kikanda banisamu konka kikankorera abantu bambuza bisho mukazi oguye sentazi yayi kumbe rwo muzaro nzo mu centenary nshurwa mu centenary nzo mu Victoria nzo mu giraki mu posta nkebyo nareba abana bagira ki barga kubona bashoma baheze bashoma nanye nashomesa umwana makerere shomesa umwana Cyambogo second born third born yaza KIU fourth born yaza Master Mbarara the last born yaza KIU kuna bashomesa 5 children abana batano kubashomesa uri Nyamwando utinde sente urukurya amabanja kandi ukugaruka kagashashura kikakitorobi konka Yesu akacinda byo amen konka siro bunkore byo byona tinkazirenda tinkajunwaga konko shaba batakubeyiha ngo mu politics noza mujuno mazum
takwasa kujuna mu politics tokubasa nono biyo kaninga nono biyo ruhanga ekiri kuretera omuntu yazo mu politics echo kubanza politics echo kutuma utakajunwa harimo ibishuba bingi kandi abahagizi bawe bonga nabo babikutamo ugenda babihingunuza kubakorera iki noza gukora iki utego utenza kukikora kandi utakwenda no utakukibasa mwana no bihe abantu ngo bakorera urugundo no rubasa tokukibasa otinimba timbira damu konkanya ubwenge bunabe nyine bukatuma nakorera abantu banje nahati ebakeri kwijuka binabakorera osha orobinga district oreta Naikondo orobinga district oreta Zatanga orobinga district oreta amashomero bombeka ishomero ryawe orobinga district bareta marwariro nyenda kubihe binte binakozire ndi cancer nkambi robinga ndiyo muntu w'abantu abantu ba technical officers babanywane banje hati mbarobinga bangorera ikintu kindi kwenda mu ngomboro yanje konkaza ni individual tokubasa okay hataho challenge yo kushomesa abana nagitahamu konka bashoma baheza waguma mu politics naguma mu politics 2006 najya mu bwo nagarukiremo turirakaye mabagaruka bampo bwa deputy speaker akaye ukaba deputy speaker mirundebe okay hataho naho twashabire district echabaretire mwashaba district kikabachi one tukani turugahare kurugaha mpango kuwa hareba kuzari Antonde no kuza turaba masaka manya tukaba turaba masaka tutyo na Karisizo na Chotera narakaye ogwo muhanda gwa Kacera kagutakabiriho kagutani murunji nabana bina amamotoka gabo bari kweganya kurabayo njya nabo bakani bani bena ngo batwiyemo akasente kahurire kongo muhanda gukagutani murunji bambi so mukamwine kuruga kunu mukazari Antonde mukaza Masaka Karisizo Chotera rakaye mubona garakagaruka no kugaruka nabwo tugaruka konga kunahikire umurundi gwa kabiri ruhanga yanyamba natunga kasente nagura kanje kamotoka wagura kamotoka ki ka limited okota hano makuvuga ningo kegero mwawe nkegero mwanje okunabiye mbona ndi kuzarakaye nenshi kikamfusinga kusevinga ngura kamotoka kikakusara kitakugure motoka omukazi wo mu cyaro nkagure motoka ndabana ati asaba kabahumwire ngambira umujo wanje umukuru wakana amanya kuvuga akabyegera mu banywani be nija nabagambira ntaza Brian tini nyenda obwe ndikuza kujakira uko kanta tinkushira kugambe bigambo byanje nyoye bitaka macho waringi nkana herize kugishashura umusheje atakadetire kachigura miliyoni 5 then ezo zikazi sente nyingi okay hati njeranta mugambira kuna bindyo umwazyo nyisha nayo ndi kurugarakaye abo inshonga yo bwire twabasa kwendera bitu esabite eri kwijarahanga ko ari abachikunzire ntugaruka so nyikiriza hati tuhenderaho ubwo no mjenyi witu omuchara Jane Mbabazi Katakanya owe cyaro ekiri kwetwa Kirebe B omuri Nsika omuri Mpumude omuri Kabura kandi district ne yari Antonde nyowe ndibet komjune nanye ni Emmanuel Muchunguzi Gerard Katsabe Prevence Kampur na team yareba hindujire twena twashemerwa munonga okugira ngo ugumireho orareje mukama kundendere